Mnogo je razloga zbog kojih je važno osnovati muzej hrvatskog stripa. Jedan od najvažnijih svakako je ostavština Valtera Neugebauera, najvećeg hrvatskog strip crtača svih vremena, čije ime nekim čudnim spletom okolnosti danas nepoznato većini stanovnika Hrvatske. Obzirom na veličinu njegovog rada, bilo bi mnogo logičnije da njegovo ime nose ulice u barem 10-ak hrvatskih gradova, jer bi se tako ovoj značajnoj figuri hrvatske kulture odalo dužno poštovanje koje mu zasluženo pripada. Ovaj čudesni umjetnik ostavio nam je u nasljeđe nekoliko tisuća stripovskih tabli, koje je predano crtao punih 57 godina. Crtao ih je svakodnevno, od navršene 14. pa do 71. puštajući svom geniju da se pokaže u raskoši brojnih stilova, s kojima je lakoćom baratao. Kao pionir hrvatskog stripa stvorio je serijale kojima je obogatio odrastanje generacija domaćih i stranih čitatelja. Kao urednik brojnih strip revija zaslužan je za krčenje puteva prvoj i drugoj generaciji hrvatskih strip crtača. Valter Neugebauer stvorio je i prvi hrvatski animirani film, te plodno tlo na kojem je kasnije iznikla slavna Zagrebačka škola animiranog filma. Danas kad gledam, kao stari Zagrebčanin, veseli me još danas da sam za Zagreb načinio taj crtić, da sam ga uopće oživio. U svojoj 14. godini Valter Neugebauer se nizovima zgoda Nasredi na Hodže 1935. u Zagrebačkom Oku najavio kao obećavajući autor tek rođenog hrvatskog stripa. Vrlo brzo počinje surađivati i s časopisom Miki Strip. Oba ta lista, kao i onaj prethodni list Oko, bio je ispunjen isključivo stripovima domaćih autora. To je zapravo jedan unikum možda u evropskom smislu, jer ove evropske revije koje su sa stripom, koje su krenule možda isto sredinom 30. godina, u velikoj mjeri, u značajnoj mjeri koristile su i uvozni američki strip koji je u to vrijeme bio vrlo razvijen. Nama služi na čast da su većina domaćih ovih izdanja sadržavala veliku količinu domaćih stripova, domaćih autora zapravo. Valter je 1938. odlučio pokrenuti svoj list i prozvati ga Veseli Vandrokaš. Obzirom da nije imao vlastiti kapital koji bi mogao uložiti u tisak, predložio je tiskari da kreditira prvi broj lista, što su ondje i prihvatili. Zagreb je imao tu sreću da je već 1938. u ondašnju seljačku tiskaru u Frankopanskoj ulici iz Njemačke dospjela 4-bojna novinska rotacija. Tako da je na toj rotaciji velikih mogućnosti štampan već 1938. ali u 3 boje počeo izlaziti Veseli Vandrokaš, jedan odličan tjednik sa stripovima domaćih autora koji su zajednički pokrenuli braća Norbert i Valter Neugebauer. Kako je bio maloljetan, Valter nije mogao potpisivati list u svojstvu glavnog urednika, no bio je duša i motor cijelog pothvata. Crtao je sve stripove u Vandrokašu, uz 10-ak ilustracija za romane i novele. Uređivanje Vandrokaša predstavljalo je pripremu za uspjeh zabavnika, tjednika jedinstvenog već time što su ga njegovi tvorci, poneseni mladenačkim entuzijazmom, uspjeli pokrenuti u jednom izuzetno teškom vremenu, u doba Drugog svjetskog rata, u vremenu neimaštine i opće nesigurnosti, nesklonom takvim pothvatima. Vlasti ondašnje NDH dugo su odbijale i samu pomisao na izdavanje zabavnog tjednika, tvrdeći da je strip sam po sebi namijenjen trovanju mladeži i da ne odgovara duhu novog poretka. Kada je nakon mnogih peripetija projekt ipak odobren, njegova je naklada, zahvaljujući privlačnosti i visokoj kvaliteti stripova i tekstova, dostizala i 150.000 primjeraka. Valterovi stripovi koje je tada stvarao pokazuju genija u svom zenitu. Vještina kojom prikazuje energiju kretanja tijela, gibke geste i emotivna stanja svojih likova s lakoćom je osvajala ondašnju publiku. Stoga nije čudno da je velika popularnost ovih stripova dovela do toga da se u Zagrebu počnu prodavati keramičke figurice njegovih junaka, Hansa Hansona i Bimba Bambusa.
Stripovi Valtera i Norberta Neugebauera nosili su u sebi jednu iskonsku draž, iskonsku privlačnost. Odmah čitatelj se pogotovo ako je bio čovjek mlađih godina, strastveno se vezao uz ta njihova djela. Kao urednik zabavnika bio je zaslužan i za stvaranje nekih od najznačajnijih stripova Andrije Maurovića. Stripova koje je 1945. morao potajno dovršavati kopirajući njegov crtački rukopis, ne bi li tako prikrio Maurovićev odlazak u partizane. Nakon oslobođenja Zagreba u redakciju zabavnika smjestila se partizanska vojska, koja je mladom uredniku prepričavala: kad bi negdje digli u zrak neki vlak i razletjela se pošta, mi bismo među poštanskim paketima iz Zagreba prvo tražili one s novim brojem zabavnika. U prvim godinama iza rata strip je proglašen kapitalističkom izmišljotinom namijenjenom zaglupljivanju masa. U tom periodu nije bilo mogućnosti za pokretanje novih listova. Strip je, dakle, bio povremeno napadan kao medij koji kvari omladinu, koji kvari mlade, ne samo u razdoblju socijalizma jedno vrijeme, nego i u međuratnom razdoblju, kao jedan medij koji je zapravo odvlačio od pravih vrijednosti, od književnosti prema nečem što je trivijalno, prema nečem što je zapravo ono što danas zovemo masovna popularna kultura. Strip je jedan medij u kojem nastaje dobro i loše kao i u svakom drugom mediju. Ali braća Neugebauer su radila stripove koji su bili djeci prilagođeni, koji su zapravo na neki način čak i radili na unapređenju vizualne percepcije djece i koji su zapravo, kao i drugi stripovi, na neki način čak i otkrivali ljubav prema čitanju. U ovom razdoblju Walter Neugebauer radi kao karikaturist satiričkog tjednika Kerempuh. Baš ovdje uspio je nagovoriti glavnog urednika Kerempuha, svestranog Fadila Hadžića, da višak prihoda usmjeri u proizvodnju crtanog filma. Tema za film nametnula se sama od sebe 1948. i zvala se Rezolucija Informbiroa. Ova afera stvorila je nepresušnu temu za brojne karikature, ali i film ostvaren u crno-bijeloj tehnici, u trajanju od 22 minute. Upravo je nevjerojatno da je ovako profesionalno izveden film, koji po svojoj kvaliteti visoko nadilazi potrebe propagandnog materijala, nastao iz pera autora koji su bili početnici u animaciji. Sa voljom, radom, da smo radili po 18 sati na dan, ne? I entuzijazmom uspjelo i to. Tako da smo nakon, kako je ono bilo skoro 2 godine, ne, godinu i pol, da smo načinili taj prvi crtani film. Film se prikazivao u svim kinima Jugoslavije punih godinu dana i doživio je veliku popularnost. Kad su vidjeli miting, svi su poludili. To je bila velika senzacija. U ovom razdoblju negativan stav prema stripu bio je ublažen Walterovim uspjehom u animaciji i on je bio među prvima koje su izdavači dječjih i omladinskih listova pozivali na suradnju. 50. godina potvrdio se kao vrhunski majstor realističnog izraza u stripovskim adaptacijama romana Žila Verna 40.000 milja pod morem, Wellsove fantastične priče Prvi ljudi na mjesecu, te Amfibije i otoka izgubljenih brodova ruskog pisca Beljajeva. Vjerujući još uvijek da će animirani film biti kruna njegovog rada, Walter je sudjelovao u osnivanju Duga filma, kojeg je uskoro naslijedio Zora film i na kraju Interpublik. Nakon zatvaranja Interpublika, Walter odlučuje nastaviti karijeru u Njemačkoj. Bilo je puno posla, puno odricanja, međutim, tata je to s lakoćom sve savladavao. Radio je, kak bi on rekao, punom parom. Nije imao vremena za planovanja. Ako bi si odredio dane odmora, onda bi to bilo u krugu obitelji. Rad Waltera Neugebauera teško je predstaviti u najbitnijim crtama, a da se pritom ne izostavi barem pola njegovog opusa. Njegov rad prikazan je u brojnim svjetskim enciklopedijama, almanasima i teorijskim publikacijama. Umro je 1992. u Minhenu u svojoj 72. godini. Sahranjen je u Zagrebu, gradu u kojem je i stvorio djelo kojim se velikim slovima upisao u povijest naše kulture.
Thank you.